akofo no omokwa asere no obetimi areshe wo no ma no pay enyuma etwagu efi Elder Collins Amponsa wase dimbi ewo ho dimbi wo Edimbi wa hwa ni nyina Ewurade Yesu Kristo din. Edimbi ni hwa ide ama nipa a eno no tumeje nkwa. Edimbi ni asase we so aje nkwa. Anankwa je bi wo mo. Ekan na Ewurade Jesus Christ din kuto. Tia kase enkomanye papa Charles Kojofusu. Kodo na afra Daddy Lumba. Ya mame president so no pay ntia kase enkoma. Yes, station managers. Miss Mebe entry no pay ntia kase enkoma. The programs manager. We my fan say managers no me programs managers no. The instruments Silver Lady. You tell it can say SL. No one just say Papa no. And the second day of February 2025. In the Yasha say up a pombo semeno. Let me say generally no entimi nkwa na we nso yanko padom. Or the yen etwani nyina. Yasasha bosom fufurase 2025 negusu kwa yanimu anesa anopa yi mesi ampaye bedwa ofie hanom every say encancer anasa ensansa wa obekwa asore no bi bedu se obeba modern di wani akire mo waso da mu no no wadi kan ayi nshare da kra enche bia anyimtofo na ba baka koma wono makwa ba na fi ya wura mu huhumu let's say na worship team no hey anchor of praise if the Church of Pentecost Kantamantu Assembly Old Fadama District and Afi Kanishi area Pastor Ata Ochre Nilo who is district pastor the Church of Pentecost Old Fadama District also no pay me chiao let me am presiding elder Daniel Okensi Tete and open check sepa enkoma elder Daniel Ej Jima and open senior me chiao pa ana pay say ye ni na se nyina cancer for Ewurade ni din the medical catch on me say na mpaya e bedwanti shemo Facebook no so e DLFM 106.9 bidenda so awo ba obenya bi ne watimi ahwe ne wa hye nso de amaye e ma foforo nso awo no so enya hwe nso ahu de ekoso DLFM 106.9 YouTube nso eda ho no ma eye adwuma tinun app no so eye adwuma ene DLFM ye na app no so eye adwuma wo de ane so obekwa Google Play wo download ya no wa search DLFM 106.9 medium nam so abenya bi ne wati edi amaye me kawo se dwuma de ne de da so eye Mesom Jesus kwesi ada bia efra no pa no nsia ekopem anopa no nkron mi ameji ho tia me ne de ameje so eye Nhyiraba Kwadwo Sammy bi anopena nyimtufo mbedi enim edi akọ eye adoma hwanya nanim no eye brother evangelist ekanide ne ho Richard Mensa enanka sa won kwaso no wa behu say yes nyame wote asiampa afiye wo Daniel Akrobeto ana yen sister Jimai Makofi
The Obebo organ the Diamaya no pain so. The day Eddie, brother Ebenezer. One free the Church of Pentecost, Aya Cantaman to Assembly. Roma Bushwan, my honeymoon, Butu. Any a crab in a boy anymore in Chahonoma. My mood on a more Makwaba. Opening Makwaba. Bravich. Yeah, no, Miriam. Nampom to say. A radio mobile. Danny. At the say. Say, Yaminado, yet the radiasi, and no pay no umpire bigger. Umpire, if you don't pay. If you say, Bible Naka, say on what's for Radeno. On what's for Radeno. Ono asefa urade no se menu mienu anyina ya obenya ne abosia ema wono masore akamfo no aye ne kese enti asefa tese menu mienu na sede se ebetumi akamfo nyame kese ne ya pagya ne de no Brother Richard anopai no enche beja dwumade na hye monsa na mode yen akọ adoma ahwenya nanim na ansa na no me wo quotation bi na yen ni hu nkomo seconds bi na afi ni yen tihwem na yen sori na safa urade no bible na kan na twasa na mayate ase so no safa urade kutuo na sesa menu mienu kamfo no yen kese every say yen nyame bia ka ne ho da bio yeda yen yeda ye yeso na basa kese no ekurare mu a no nyame abasa kese no na wapagya yen ne senti yanka Isaiah odifo Isaiah homa no etrensia yimba ako ekopim yiyimu enan no ana say Isaiah chapter 6 verses number 1 to 4 no o se na afia ohini Uzziah ewu ye no me huna urade say ote adwa ekron a wama so no eso na o se na tade emo ano no aje asofie ni ma be set mu bio na tade eye emu ano no aya asofie ni ma yimu yeno ne se na salifim ejina no so na wawontaban ansiansia na wade mienu ekata wonanem na wade mienu nso ekata wonana ho na wade mienu nso etu na oyitiam ka kire oyi se kron ene wasafa urade enem nyam ahyawo ene asaso nyina so ma urade anopai hwana te se wasafa urade One and never to us a flower de ho. There be. Say a shadow when you may watch Jamayania. Oh, Jesus. A jana was Sefata. Emre, a modia. Yo. Nhyiraba. Awurade nhyira sabri. Odofo bi nim baby a wutie yen. Ana mi nim baby a wo hwe yen. Sabri ye wo Facebook live. Orofo bi nim ne yeda wo so ana me nim amane bi a wonam mu baro ne bibi ade ba ko pani enim se wona wode wo ho to awurade so no ade nyina di buo won na orofo na wie won yi yes ana awurade o ma woni mu ase o ha orofo se yare na o yare wo de foto nchen ano pai ma yen sori awurade sa ye sori na me papa ne yakese a de ni pantumi anye na abofo antumi anye no eno na Yesu ba mu ana wiye mu die brakope ya brakope to yes sister Jemima ana ye be sori awurade oh yes ana awurade be ye awurade Bible say wasi inshira ne wona wode awurade aye wonyankopon odofo babi owo biara ebra nsanko iboy baba sa mo wakoma eforo minima mane a wonam mu Adam nim ne yashawo so Jesus but na sorry yeti orofo be dia dance yes lord ha we are cancer doctor nim dia pem oboni a wonwe
ɔdɔfo fa wo ha wo ne to nkyɛn ma yɛn sɔre yɛwurade na wɔsɔre yɛ yɛkyi ɔdɔfo bɛdi adanse ɛnɛ yɛwɔ DL ɛyɛ radio 106.9 FM ɔdɔfo ɛnɛ wobɛyɛ nhyira paa dabi ada woyɛ nhyira but ɛnɛ ɛbɛkyɛn so 106.9 ɛnti mepɛ sɛ wakoma Aya gadere bole brasi kapo. Aya. Kima gadoro. Min to min can. Wasa ya yo. Min to min can. Wasa nasio. Min to min can. Adia Jesus ayamame to minka Adia Jesus ayamame media me to me can I got the devil me to me what's it? 106.9
libra handa yakabo. Imatori bi handa yakabo. Imandara manu kabo. Abasakato. SSA yado. Odofo obi ho no ma wonim ne ntia wo say woda nyame ase wo sori nyame ye nyame kese Maradi abeba say ye nyina ye ti ase ne say say nye bema yi ne ye hia no anya bema yi na adi afofie anya bema yi na agi abomba odofo sabri enke ye ntia ase ha onum tuni ne to no nyum say count your blessings and begin to name them one by one. Yes. Shall be na ufri. Hadi bi na da so. Say Yesu a. Oh. Say nye sa be man ye hia. Oh. Aka sabri ye wa he. Say nye Yesu ni ye hia no a. Oh. Sabri minnim ne ye wo ka. Oh. Ana minnim wo gina bre. Oh. Ha doctor say wo. Ha sha say some say. But ye Isaiah or your major prophet. Yes, Lord. Now, I read so man say one can Hezekiah say. Oh. And partner wa fro ne de. And now you say sonny. Yes, Lord. But here, Isaiah a major prophet. Wa kosan come ne de. And you read na so man ne de. Yes. But o say come ne wi ya wa call ya. Oh. Bible say. Na Hezekiah dani na ni tiri ofasu. Orafo ene enyam paye o. Ade bi ho ma enyam paye. Oh. Jesus say ade we ba de ade emodade ni mpaye mo. But here ebi si wo Bible mu ana no David ya so de ntie awurade na ohun se ne manfo na sase ewu owu ni nyina achi no wo bompaye bia bompaye tie ya wade bi wo no mpaye to bi ye ya wade bi wo so mpaye to bi nye wo sorry ye de chance na say sorry nyame sa beri ya na awurade ya kese na hini no oh Jesus orafo be say sorry awurade ye sorry awurade da nyina de na so na de orafo tie na David hu sa de we ana chance ye so oto nyum Abraham ti asi Yes, why you be? Na ka ye problem na sorry awurade a. Nhyiraba. Yes, why you be? Why you be? Papa no ye kese. Yes. Wodimu na wo sei wo nyina. Enti se edu wo sorry abra. Aye na me hunu de me ka tira awurade. Oh Lord. Na se edu wo sorry abra. Na me pesa me poda mu awurade. Oh Jesus. Edu wo sorry abra. Jesus. Obi na me ma me ya busunsum ni. Me na ye de me ye biribi anje. Abraham
Yes, when you're Namo. Musa yes when you're Namo. Jesus and no namo. Ebrasa nkoni mosano. Odofo no ma wakuma fruko no ma hekole. Yes, when you're Namo. Who said Jesus and your Namo? Meba,
boy. On the phone, maybe we are in the phone. When you buy a money, I wouldn't worry. How on the boy, you're so many of what you say. As somebody is so and someone who don't get on the phone, you want to get again. Oh, man, in the I told them you have to be so home. Oh, your friend would not meet anymore. Or be a cabin. I said, I can't hold him. That's who you want to be around. Oh, but I don't vote him, baby. Let me bring it up. Oh, and I'm bringing you a husband. Yes. Oh, who say yes? Oh, yes, no. I got that. Oh, my God. Maturi under your knee. How would you be at Wakamabu? I do a command. But and now what time is I knew them? What come out? Now, Bible said, I'm sorry to swim. What kind of dog? Now, going and I go his son. What's up, Peter? Dago didn't see her. I said, I didn't matter to know. Dago made it to me. Bible said, to say, I'm calling. No, but some guess in the water. I told you, oh, Jesus. Say, you put time. Oh, say, you swassi. Hey, see, I track on my when I said to you, oh, I pray from a God. Yes, I pray from a God. Yes, Lord. I said, down on Dago here. On the wall, I told you, I'm not making fun of him. Mama, you know. And I did at the mention of the name Jesus, 106.9. And every tongue shall confess. Oh, Jesus. That Jesus Christ is Lord. Yes, Lord. Oh, Jesus. What's sorry at you? Yes, Lord. Mr. Sorry at you. Dr. Fifi, what I tell you, what to me? You can't carry a baby. Why you can't carry a baby? But I'm here to assure you. Yes, Lord. At the mention of the name Jesus. Everything. Yes. Anything. Yes. Is possible. Yes, Lord. But with God, all things. All things. Yeah. All things. Yes. Through Him. All things were made. Hey. I did for the people. Party of sorry and Kawante. But in Sri Lanka, brother, and the day, but you were don't put it down. Then I was sorry. But I didn't yes. I'm sorry, I didn't fasso. What do you want? Yes, Lord. What we hear now? I didn't fasso. Yes, Lord. Sorry, la bosa. Now what the moon? Na ye bido.
Yes, mommy, be your movie. I would have wanted to no, mommy, I'm a body, dear. I mean, so many a DT, the pajama minute to train. I'm a pajama to train. And somebody can say, mommy, come on. What about me? Was it about something now, we can tell them, and some of me are Canadian. I ran our watching Pawuna. Hey! Oh, Jesus. Oh, yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. I never sorry anymore. Yes, Lord. Who's sorry, Namisa? Oh. That would be a one. It's DLFM 106.9. Out of all, I can nah. I'm sorry, I'm on your vampire. Yeah. Out of all, I think I will be nipping. Oh, Jesus. Oh, Lord of Lords. Out of all, be Hunaman. Jesus. Obi wa hono ma de wa famu no wonti bi no bi ni hu nkomo ana san hu na awie no. Oh yes. Ba san ni pa na nyanyami mu ni da so ora bo wa wo do hu ato awrade so no awrade ma wani mu wa sedda anna ayo jebre ba bia ye de wakọ ense wa ye kafa wo o wi wa no bi anye yie ora bo on ko ware ya na duma na sem abompaye sa o de me ya wadum na ware a wo pe unsa kan ya e banzo a e sa ware na nyonyam no e ba na ma odofo bibi obi asi o Jesus enti unza e ya obi to nyom se na se mame aya na se mame sa wo ya yeswa Mami, oh, Mami, oh, Kaya ngo Facebook no so DLFM 106.9 dwumadi ndam so a wobetumi ahwe ne wahye ma wonua nso etimi enya bi ahwe adopai emre yeguso Nyankopon kese yeguso atontom no dwumadi no ewo live Facebook DLFM 106.9 ebiewu nso eye yen WhatsApp no so eye adwuma 059340 6565 059340 65 if sabetimi ede waseda ne de abai bejemre ne akenkan ne nyina da etimi de ma Facebook no so betumi do adwenkyere no ede afa honom ede amane yen yo Nhyiraba oba guys Psalm 95 aya verse 1 ba se no masere so oba kenkan amame Psalm 95 aya verse 1 coming down verse 1 yes anyanom yankenkan oh yes David nyomo no ediokronum ba kon esane kro no momrama yento aye anije dwom ema agurade momrama yento anije dwom ema agurade moma ye mose ema yen enkwaje botan moma ye mose ema yen enkwaje botan moma ye mfa seda ema nanim yes man ye mfa nwom ni ahurisie ema no yango na awurade ye onyankopon kese awurade ye onyankopon kese ha na ohene kese enyame nyina so tie ora boye ba tonyu we tie uye mame so raja and just to mira uye mame Susuraja Ejaba Tumira Uye mami Denina uye mame Susuraja Ejaba Tumira
dana kuma super yeni. Hey. Wakadi awurade ayamano. Baby ane wo free. Jesus. Na baby awurade di na ba medu. 106.9. Na so ni sika da ho. Hey. Ba na me de bedu sa fie ni mo. Jesus. Ene mo timi aye duma. Anye sika da ho. Ado se awurade yemano. Me ba. Sa du boy, me special request. Oh yeah, mommy. Oh yeah, mommy. Oh yeah, mommy. Oh yeah, mommy. So Raja. That's what I got for you. To you. To me, oh yeah, mommy. Oh yeah, mommy. So Raja. Order for me, Nimbia, who from Minima Mania when ya somebody when you buy money, who you are who be a year. But order for the person to catch up with the nothing happens without reason. Anything that happens in our life happens for a purpose. And nothing good can buy it. But I know pay the person I will say. I'm an evangelist and at the same time a motivational speaker. Yes. My service now, my granddad, I want to pay this. I will some money. I been much to pay you for one year. I be at the soup mine. I been what you are not of what you are. Life without Christ is full of crisis. I dare a person out here and say yes to me, but I want more. Hey, Kabarabali Brasi Kapo. Ayandarabali Kapo Rabasakata. Immaturi Handayate. Dear, I don't buy the Sami Bompire. The Basami Bompire movie. I don't buy the Basami Bompire. And my sister be a OTM. I don't buy the Basami Bompire, my brother be a OTM. I don't buy the Basami Bompire more painful. What die and obedient in Sabakaya fruit? I will yes, you did. Yes, Lord. Kaparabali Brasa. Jesus. On the Pobia Yasomano. Sakolano die of Jesus. What fun in some mechanic. Jesus. I don't pay what yes, you did. Yes, Lord. Yes, you the Ensaka. Apostle. Oh yes. Yes, Lord. Yes. Yes. My God will act. Oh yes. Rapidly. Yes, Lord. What Abrabon Koyi? And you put now the from an farm. Hey. On the farm. Jesus. A big great bit now do one from 7 bedroom. Well, yeah, you might need to be no giant. Or the fire and yes, I net you. O go do so be yadwuma no na ponipa nyina ton wa yaton no o nko akoton anya yi odofo biribi ho ya pese ye gu oni ase ya ton nim ase ade amaw say obi didi won samoa Jesus e wo yesu kristo yes Lord sabri sa tokro no ye sidi nyina oh yes so ye kristo won samoa anopa ya yes Lord wo yesu didi no yes Lord wo yesu didi yes Lord yes Lord yes Lord so shall it be Kabarabali Brasi Kapo. Mame, o ware ya unya wo. Abrante anunti o bese unya wo yire. Abrante ka wakoma to. Yes Lord. God is waiting for appointed time. Yes Lord. Though it may take but it will surely come to pass. Yes Lord. Ha tani ya better. Na mo kapari. Enka hoda. But you di for bi kakaya. What say? What the meaning? Suade hunu ni gu abopono nso. Tio. Wase suade hunu ni gu abopono nso. Na mo chade be che. Na kapadi. Enka ho. Okay. Mi kana wase. Me de me twa me kwaje nyankopon. Na me nim se tie de o betie. Enu ti me tamfo e. Enu ti me tamfo. Enu ti me tamfo. Enu mo ni nyame. Yes Lord. Na se suasia. Akada ba. Wa suasia ti. Ana ma fodi wo fa.
Odi yan sabwa kwa nyame no hu achichichi ade no ye den no. Ayagadere. Jesus. Matori and Matori and Jesus. How many some of you? The beat. I was sorry. Ayagadara Balebro. Adi good Naminim. Sababia. Yes, we do. Adi good Naminim. Sababia. Olinda Yesu tono Origa Adigu Yamu pene yenim Ayakadera Sobia yebe kwano Yesu tono Origa Adigu na minim Adigu na yenim Sabia It's DLFM. Why the guy just saying I'm your poo? Debut. It's the only moment in the running back. I rather pam war. The beat. But yeah, what's the sound of Mufu? Sound of Mujamu. They're running the town. At the good, at the Kunamini. Sabia. Orinya ususunda Yesu nido Orinya nido Adigu Yesu nido Orinya Yesu yeye Onya Yes, Lord. Yes, so the one that day. Yakuto. Na ana no patro ya de bi ana ya ntwasodia de maye Bible say obubu ani no na wote asore dan fefe na Jesus de bia wakotera ho a oni so esika na dano de onya de aburu sika Yes. wo sia patro no katera ni wo sia wo kwani na patro katera de say ne o yo grip ho de de ono ko bi ne bia me ono ko tie ne o yo grip ho
Minibia, never would have been. Yes. Not yet one, and one of the Jesus. I want not 30 years to go. Hey, I want not 30 years to go. Yes. For another. God will give you beyond expectation. Yes, Lord. I remember the one yes. My Lord God has supplied me my needs. Yes. Hey, DLFM 106.9 FM. One of our years streaming live on Facebook. One of our try and share for my head. Now I'm running now some programming. Now I'm running now one sanctuary. You go to Nimbana within the assassin. I told you I won't. Come out. Now one can why speechless. On what the command said to them. That's what command me. Jesus. Now one can say, be now that mommy be a someone who can say. On one and then I wouldn't ma. I put out of the 15 I wouldn't put from them and a father too. I didn't echo to yes. 106.9. And the one say yes, what of war? Sadia way. That's a cost of fear. Also, the animal penny. You are this one, Yayano. And your top one, I won't 3 months. On your Palaneta of Fakpalano. Radikaye. Ah, Jesus. Abeti. Odi muna. Nadi. We are Within say Jumadie no and on Facebook DLFM 106.9 Bomadi so betumi adwane na wa share Jumadie no free say no pay no wa ye hia dada na foforo nso a wonom so enya kwanya hudie kɔ so mo so efa wo so na wonom etumi hudie kɔ share Jumadie we yase na meka wo say Jumadie nya me nkuto na medie na me DJ ba ko pa wa time che hwehwe enyim de gumma wo no eye DJ Omarion na no pay ono ene bo mi chiban ena afin so eye senior technician Ziggy ono so ewa hanom no de ndam Facebook no so live ono aso ne mfidie no o chinchim edman na me ka osan mitofo ne wonom ehia o mo ye live worship edman no pay no eye anchor praise wonom every the Church of Pentecost kan tamanto assembly na yemre no worship no eye de aba na wi anesa nansa na no menyum we de mumpo etase motro nyansabo akwa nyame anopay no obi wo hono ma watwenya che nanso yame wo mre ene na se le wahihia to hono bo no enti nyansabo akwa nyame no ohuna chirichiri ade na waye ne nne monto no nyum we ma me nyansabo akwa nyame ohuna chiri ade ye munai oriya
But what you want to woman, now we Papa will say more. I don't see. When somebody want to Jesus. Nyansabuwa kwa nyame wodi ya wani umeme nyina na wurinya ya muda munsam ena yawo anu ti nyansabuwa kwa nyame ofi data chichi na wuyo nyame 106.9 ya muda munsam ena yawo onjaye DLFM 106.9 na mekao se dwumadie ye made edition eye Mesom Jesus on DLFM 106.9 hu betime de wadwenkyere no e de afa Facebook no so DLFM 106.9 no eye wonase efin so WhatsApp number no eye adwuma 0593406565 Benjamin akenkan ni nyina e de amount na anope no eye adwuma ko bi na so yasene se dwumadie kese etesa no yemfa Mesom adwuma ko no eye Lumba nsupa mekao enne said the wiase ya ne said the ewiemu ye no wanya nsupan no ma ahwe na wabrabo ntimi nsi ye misra wo se ensoro do na babo ntene so Ghana fo no nanso papa Ghana fo nyina edi ho danse no enye Lumba nsupan ntimi senti sa wo prince papa no mabode a sa obetimi akope Lumba nsupa ekira kwan no mabode atumi to so webi na watimi anom edi amayen na meka se nsuo no mpefo mabode etime da famfide mu a ya soro so kroje a won so onum bia betuma mo apomuden so etimi akonkan edi amam na kwanya kese to hono de ama ahyenkafo wonim kia twa we adwuma na abai elfin so monso amonim traffic ni twe no adwuma na tuma abai misa bobo ya no omode na fra mpanifo ye pre omode be fa so obi dia kwa akina Ghana de hye nso etimi anya bia num nti se wonim se wonim traffic twi ana se kia twa abomoden na fra Lumba so pampanifo na bapa adwuma na ye na wonso sika dwete etimi emna botom 0555 274757 0555 274757 and 0577 475 343 0577 475 343 one for Lumba super na won so friends so bi kwa chine na muntumi nya sika enfrangu botom we asem dasa asa dia pa e dia magana de hia mo wada nsoman ene ne patem ensuo no yenye so distributor betuma moden akwa friends so ni bo no hono no watini atoni senti ye mame madam abanya meche ono no owada nsoma na akwa ne ncha betuma nya nsuo ni bi na watimi akwa akotona won so watimi nya sika e de agubotom ne mame abanya meche no oy oben eye Lumba sport eno no dansoma na wonom na oben eye apiatus ile no ehonom pepe eno wonom pe ene ye nuaba eye abanya meche butu a wo mode abewura wonom nso a Lumba supa no obetimi nya bidudom watimi etu atom fra no naji mu nkire mu nyina eye 0557 349401 0557 349401 ye nuaba mame abanya meche dansoma no Lumba supa ni biato bomade ana fra no na won so tumu na so no wotumi enya bi na wontun kotom na no penu mi hye hunkran bi enkran ya me hye wa no pa no in your desires first before God enne yembebre na say yakwanya me anim no ne yedikan material things niema ya pese hia ya ne yedikan de yedikan wa yabrabom o awurade afi wo de mpese me sidan me pese me toka na metenam nanso Bible no ma yete ase say se wudi Yankopon ne dikan a ade nyina mo no eno etumi ediboa ma ne wiye wiye enti afia wakọ nyame anim no die na ade kwa nyame anim enkurasha me de hye wa no pani se dikan fa twede ampa Yankopon de abrabo anim kan na so ma abrabo no nyame huru mu a nyame ye okandifo na fo ne se de abrabo no besi bia ye de afo no nyame ba mu ade nyina betuma ye enti yankan mebusem Proverbs chapter 3 verses number 6 no osena emfa wo ntwere wo huru mu hunu wakwan nyina mu na ono betene wakwan
Anopai Brana wo bono asodo ho to wankasa wonim de so ana wonya samba pem wonyim de na bepem nanso de aka no se urade babra bonu mu a ha de woni pani mu no me se de woni pani mu no nyame animu no de enye den enti twese me kan ye o se de what is seem I mean it's a impossible no nyame animu no eye possible de woni nyame anipa animu no nyame animu no eye possible ade a wo pa kire kwanya che no ni nyansa mawurade enya okani ni manyame nya okani obehunu wani mu kwan no nyame di kan babra bonu mu ade aka kire nyina no obesiesie wakwan de ma wo anopai me kanfu Jesus Christ ade ma wo ewo Mesom Jesus dwuma de we so ni nyina ne sa brabo no manyame ehunu mo Proverbs chapter 3 verses number 6 no ose fa wo ntwiri wo huru mo wakwan mu no manyame hunu mo enfa ho ntu nyansa so enfa abrabo ne de wo pani ni kan mo manyame nya okani ni na nyame di kan ya okani ni a so di ka tete ha so na ekwane mu beda ho bibia pese okọ no nyame be so wonsa na de watwa anopai nyame onye okani ni na onye wo kese ebe yedro no ebe biefu na ne de atum edi amawo ehifa na wutie yefre ehifa so na wo hwe yen edifre ehifa na wo kwa asode wo sofo ni din de sein na hwan mpona no pai wono no ekwa asode DJ Malion be hwe nyimena guma wa me na wonim anopai se wo fra edi amebo anasa de meka ne sei tieni ye pa ene no de meka ne na beka di machiri ye nya hello bia wa ha se wunya fra maka kira wo se nadumo na won so wage so nadum ti na metiase wo fra maka kira wo se nadumo na won so wage so nadum ti na yetiase ahomatofo na 0534050199 0534050199 Omalion Mami wayo sana majawasi yao Yesu mama braba sisa ena tumuona tumu Meshia Yesu machisa brabona sisa Mami wayo wanwe So humina sa me ho ayonwanwa na ye urade braba sisa ena tumuona tumu we Efriem papa Charles Kojofo su aka Daddy Lumba wasi natom na ofrefo ni bia di cabin mi kwa homatrofo ni so na memfa no hello majo we dey fa che mi o mache o ye ja ofa enti we no nadum o nadum enti na me ti ase ofa koima yo ofa ana ko de wa bo ejuma ya mi share o ni team ni na lady kan me fa akonya we so I wish you happy birthday. Thank you. Bedase. Amen. Oh, okay. Belated birthday on the baby obia. Yo. Offer bidovesi ovinto aso. Medase. Nadumo. Nadumo na metiase. Me pa chodino bia kase free. Akuya me kase villa. Me pa cho anope me yentiu asoro ba na okọ na hwan mo no mo kọ asoro anope. Me kọ God is alive. Ewo hen. Ewo chado, baba di chado. Me pa cho hwan mo no mo kọ anope. Anope dia me na me picture man. Na ye gba na ya kọ. So food in the pasta kwame. Okay. Anope so the radias the other brain no so the ni na wo. Na ron cause no shra no yo kesina. Amen. My man Fahan we say hello. Wait, nadumo. Nadumo. Nadum sima metiase. Papa no. Me pacho dino be akase free. Bakoji. Hey, Abigail.
Happy birthday. Thank you. Amen. Now, Papa, will be performing na church na kopona. Afi we be kuri, sumi we be kuri na nyakopo wa yewa kuma sedi na amma. Amen. Anope no o kwa soro we. Pastor na so we na ntini anko me ho for me sasanta na so we. Me no wa na pastor. Ya be nshira unti egusu abompa ya mount. Yen kasa dan kwa we na ho ato na next week nya me ya adoma watimi akọ why. Amen. Why na abeche na anope? Okay, I'm a poet. Me tell me soft, me soft mommy. Okay. Mama will also me before praise be. All right. Me nana for me son, nana papa being in place so me son. And I come on me this your friend na ni di your friend na anyone kasa. Me da. Kasa party no, I invite me right. Mate, ya me adoma etina hia o DLFM ha. Ebe koso. Bye. Bye. Na dumo. Na dumo tiara. Na dumo fini ya chasi. Omanjo. Hey, praise him. Hallelujah. Me pacha anopay ehefa na wo kwa asore. Oh, anopay die me ne mu na e ya asore no. Me kile mu. Me die asu ne ya asore nenne. Okay. Nti anopay adofo be na wo chia wo nom. Oh, me chia wan ka surface. Mo mu chinchi afidie no. Mejo so. Yele me fo nyina. Me santia me ma me ne ma adofo nyina. E na happy birthday so. Nyankopon onhyiraw. Amen. Onto kwemu. Amen. Bibi bia da woni so no. Afi be kwa na abam Yesu dim. Amen. Amen. Na dumo. Na dumo tinetias. Sini ampacho di mabia ka sefre. Efe me kwamla usi. Pacho ka sefre. Asama New York. Me pacha no pay wo kwa asoro we. Me call asoro Power of Trinity Chapel. All right, anopay hwan nom na wono wonom eko. Me name is Daset Asare. And I'm editing. Okay. I'm pastor. A friend of Apostle Stephen Opoku. As you see, I'm no curtain. Oko with me and watch ya. Okay. On Canada. Yo. Happy birthday, Papa. Meda senior, ya me onhira pa se won so oje mre eba so. Na dumo. Mara kwa. Na dum ti ene yete ase na waje so sa ama me pacho di mabia ka sefre. Me friend na. Pacho ka sefre. Padama dance. Me pacho asoro be na woko. Pacho me ko Pentecost. Maranatha family. Na ese mi die mu a. Die mu pepe. Me pacho hwan no mo kwa asoro no pay. Hello. Me pacho hwan nom na wonom ekwa asoro no pay. Me pacho mene patience na eko. Okay. And Mr. Patrick. O pastor your friend is saying. Me pacho your friend no. Pastor Abia dance. Okay. AKA Abiam. All right. Yeah, that's a point because what here DLFM 106.9. That's you, ma. Me ma happy birthday. Me dase pa. Na dumo. Adumo tina yasiyo. Me pacho di no bia ka sefre. Pacho sister Ajuani o na me wo fam papa. Sister Ajuana de woni fa hefa. Memu ya me ya. Oh, fache, for the kwese. Me pacho no pay bokwa soro we. Pacho me kwa soro Methodist free man. Okay. Me so for penini dinde, so for Kofi Kwanza. Na me ma birthday happy birthday. Me dase pa. Sister Ajuana me unhira bebre se won so udi free aguna. Amen. I am not dumb. Facebook no so adwenche ni bia betem pa. Piaga no say. Father, I salute you this hour. Then that's a pa piaga. Na dumo. Na dumo ntina just you. Champion odi no bia ka sefre. I'm Shadrach. Me frefre kutumsi. Me pacho kwa soro ben.
YouTuber Budget International. Ipachano pay Osofo any woman no more no chiawon. Michia Reverend Alfred Dagadu. And I read Mrs. Alfred Dagadu. Okay. You know, Calvary Sanctuary. Okay. Assembly. Yo. Yeah, that's a pa. Once you bet me a phrase 05340 50199 05340 50199 and 0593406565 baby a ufrefre now they are two dry I sort of ben a woko and a pimple wine and no more equa sorry and adumo and adumarakwa and adumti and a tiase and adumti tiase better be pacha within baby akasefre oh your family ben make a fish hill be pacha okwa sort of ben me call Lighthouse International. Nti no pay we sofo otie enti wo be chia sofo ene adofo a wo no mo ekwa asra no pay. Me sofo your friend Bishop David Esiedu. And now mo amini o mo kwa associate doors. Abraham Gift Grace Bebre. Okay. And pay the ntia kese nkoma wa nso. Meda asisinia. Ne ntia kese nso nkoma mama Esther Ochinchina e wo Shahil and mama Lydia. Okay. Yo, yeah, that's it. Mate. I'm on Facebook. No way every Nhyiraba Adwa eye sewa. I say thank you, Lord Jesus. I celebrate your goodness and mercy upon my life and my families. The attacks will say we are so much grateful. Yo, yeah, that's it. Nyame de wa ye ne yentimi nka o. Enti ne papa de ni na ya nyomo no. O se nyame wo mrema wo bia. Wensu every Tony eye chemical. O se na se na ye enka nyankopon ne di konkron. Sine ya dance pa. Enti ahomatofo no eda so dem 0534050199. Na dumo. Na dum nti na ye tiase. Epacha odi ma bia kasa free. Bra penny me pacho me din de 49 na ba ko. Enti me na wat be kwai primary. Me na wat medisa no. Oh bra bia me won mu wa. Hey. Wako pia mo kono ngwana. Bra sisi ame no kasa me wa asante be kwai. Wow. Ai litia me na echi kakra. Enti sisi ame kasa me wa asante be kwai station na. Enti na nse wa yira won sisem no. Ma yira won sisem bra penny. Ano pay enyi fa na wo kwa sorry 49 na. No pay die sebio se me mai pepe ni die. Binu anu ma sebi omo ye Christopher na me show nkran se omo nkeka omo ho na omo nkwa ahia dem because ade achi. Alright. Na omo nkọ bompaye na omo mobi mayen se be ya Ghana betum pon omo fa impenimfo ni omo ampenyi nyina anhye ewrade ne nsa se be ya no ma bekoye na Ghana nyina ebedi de na ye ho beto yen. Amen. Enti na menu a e ma me frɛ. Amen. Na chia adofo a omo ti wa no pay no. Adofo de meka se madofo a mo wo tema a mini won ba ku ye Jamila sister Jamila or committee 2 ye ne Jamila ya me pa cho ani ana sister Abigail so committee 2 na me de wa ko tema west Sisi I madam for back on so why friend Sisi ono Kanewu Trotro station na chi ho me bo Sisi a wono ankasa enim no na sister Equia wono so wo Kobe Jones area ni mo ho me chia adofo a sebio omunim 49 na nyina nyame nka ye nyina ye ho amen ya koma so ade ma ye amen enye Yesu na yeshia na anka brabo na ntimi nuru baabi ye duro yo
Ndi twese mo ne ka senya wurade na wo mafa. Anka mo ma Israel yenke. Na dumo. Doesn't tell PSC. Me pacho di no bia kasa free. Pacho feme Eric Nyako. Me kasa free which you me pacho na wo kwa asoro wen asoro be na akọ. Ko first chapter. Me pacho I say we yakọ share politank mesra wa agina ye kakra ma me wa homa no twetwa sisi. Okay, but what mean ka? Aha se de edem yetiu. Edem na pacho ko first international. All right, osofo ni din ene wonu ma no mo kwa asra no pay. Bishop Dixon Agosi Daniel. Me man kwa sore. Wo yire ye friend say. Friend Mrs. Ivonyako. Better, wa he no be ku akire o. Anyway, ma. Okay. Dixon Agosi Junior ne pameya. Yo. Which you from no kwa sore na na ndo mo na kwa sore. Pepper international. Yeah, that's it. That's no Michelle Camp. Motu side one more. Okay. Michelle Pepper of men na. Yeah, that's it. Yeah, 21 days no. And then last day. Yeah, it. Nti yon kono na mi ase no pay. Amen. Ede ga mi ase ma afi to dabje nso. Meda ase senior, meda ase bebre. Akaka kra bi na wonsu wasipia sita. Yam papa Charles Kojofo so anopa mechia pa. Obakufu mini obia etina mami ye yakanti edimani tuo ni baso onipa bedu hwamo Bible no credit ka dada wose no menka nipa ode ne ho ode nipa na ni da so na mo entia papa so ode nani to nipa so na so nipa di ni hwamo na wo hia Yesu no wasesa yosusu ya mama umia mami wa yongwa na dumo na dum kwa sini ampacho di ma bia kasa free don kwa simo tema alias aputo me pacho ma asoro be na akọ me pacho me ezini okay nti wo sofo tie ene wadofo bi anopa echi awo no wo church members no me sia ye first elder abochi okay or ye man of experience or ya the papa efuto di mama no nya san kitwa ya me nhira no enemy wife okay enemy ma bo wofia umuti already no dey honu mo no boditi because no ya kwa ya salaba and dey be me dem wo komiti wa na me to ade a me to me dem aka club wo one na me tia Aisha auto tilapia e wo komiti one okay Luciano, chief, auto justice, Ghana justice. Yo, yati. Ene Mr. Kunsia, mi papa otubufu. Yo. Odusu tones. Mate. Chairman ni na Mesom no onye mu kase. Amen. Asito say na mu dwuma no koso. Ene so bi ni so paja. Amen. Na Mesom no di mapa mo ye papa. Amen. Ya dase pa. Surinia, ayeda na mani mbewazia o. Ama mafo bamia. Ebe fa yen last call no pay. Na omo ye life worship no pay no. Omo da so ofie ha no musei. Na ma kwajo omo fa na submission. Asesa, baisha nyamino. Jefdadi Yesu masesa. Ente unsu betimi afre 0534050199. Ehin fa na wokọ asọrọ aso ben na wokọ. Na hwan mpo na ne kọ asọrọ sofo ne din edi sein. Next and to say a boss ma a year aduana enum epa na wotwe ho a exactly 8:45 the best bia ho matrofo no ene no aye Bible knowledge akaka se wokọ asọrọ pa mejiri se Bible no woni mu ye pa e ba be che wade anopai the santi e ho no be bi se Bible mo nsem nyame wadom na wutumi twade a what we dey anopai ye be che wade kitamituku pa Ebi anya ban die na menko me anyumtofo ne nchen. Beda wo chare. Ai ba bia duro yi. Emre no
ekwa ne senti yebe na ejamo papa chiri kura dia mayen anopai mo bekwei hwan na wo chia na anopai dia me chia no ye die dikan me da otufo Nyankopon ase ewa kwanya wa bi dia mayen okay and dia tosu mienu they establish a radio station na enimye papa eda de Lumba baby owo bia me chia no ana de di ho nso me yere me den chia free adwo Nyankopon ho achia no ane de eya opa matare okay eya 7 okay and wasam di abrantie since me yenya me adwuma mentale nyina ono ana pamma me me ne nyina na waguboshi ho na nyame adom osimi duru anu ma me money enti me boni din okay 7 nipa nyina ebi mu friend yawo enti o pesa opa matare na wo de cocation bi o fall on yawa okay on sabeka no mate enti ba menko Daniel akrabeto we no enye de munum na aya na moamani tuama yesere na ba we aye akrabeto no na nwomto e na woto senior bro anopai ubekwei hwan na wo chia no anopai de mechia madofo any one of mini omu yedwuma nyina okay na mabusiafo nyina oh okay na sorry for nyina one more ba ni din o mechia me yiri charity papa no nyame pa wa hwe abeku fi bi nyasem ente se wutumi echia no ba menko menia ba sister Jimaima boko de anopai nyame aduma anopai adofo ni tie hwan na wo chia anopai anopai mechia asorba nyina Pentecost asorfo nyina me sanchia medwuma mu forever pack for oh okay chia mu nyina okay o mu nyina abete na eyi senior wakwatam David tenase obeso yifiri mu ipacho tenase ana tenase aha tenase na mimisa 1 or 2 bi we kuntumi mfa ho nisa wenya aba na me ko en man kan bidie aya na ehu panti mesrawo aha tenase boko na yemisawo Ebenezer my boss wote eye senkuna na ebo no no ene odi hu dwuma nyina e mai opipia eye senkuni ma yen Ebenezer my boss anopai hwan mo na wo chia wo anopai die nyamishira madofo nyina madofo dosu mintimi nyibi mfidim okay ana mintimi bibo mu nyina so din okay omo ametimi abobo mu din e ba ku mienu mi pe mi chia mi ami bra edi okay ene ne ire sister Rose ena mi chia mi ami minister ba ku pe mbata owusu ansa okay bi obi a mi chia no ene ma sorry for nyina mi ami preside eda Daniel tete okay mi chia no nya mi shiro bibia amen me da se pa DLFM 106.9. I'm to phone out to a monkano. And a permit when you are Japan. And it's a Mesom Jesus. Me wanna know Mesom Jesus. Jesus Mesom Jesus. Me wanna know Mesom Jesus. I'm to phone up pay on by worship on my the dear that almost anchor or praise. Or more the Church of Pentecost. Cantamanto Assembly Honumana Wanum Ifri. Rom our brochure. Ghana Brewen in Chawan Mope Honum Butu. Now I saw no Eshe, old Fadama, I say. Old Fadama no and a yen district and all. And an alien, no sway a Kaneshi area. And a Penyamisha Mopa. Some man and a Payan Suya. And to brother Richard, brother Akrabato Daniel, yen sister Jimaima Kofi, and your brother Ebenezer, and a pay Yankopoyam Cassiapa. The very new Yankopoya Duma, a film no comreno. The best sense wish you with ya. I tell you, I'm on the I think it's a sayo. I'm on the 106.9. I'm on the
Nobody wants to see a rat anymore. I mean, I know what pants to yes, so I'm anymore. A kid out of your time, Krista Benyanimio. I did not want to yes, well, more than my Yenibo, me one and you know. Oh, yes, that's so. Me one and you know. Oh, yes, that's it. Me one and you know. Oh, yes, that's so.
legends and great music. Joyce Blessed, Métier DJ Omario. Adia suroni asasi sutu minina, ashemi di mafuoninsa, itiwe mensuroshi. Adia suroni asasi sutu minina, ashemi yesu ninsa, intimina marinswaya. Sumbani ya morinam, sumbani ya muchinchi, sumbani ya morinam, musia Benjamin Masui. Yadi Yesu dinkamani, Yadi Yesu dinkipamusu, Yadi Yesu dinkamani, Yadi Yesu dinkipamusu. Yesu Kristo ntiye yenkini ndifankuni ndifo Yesu fi. Sumbani ya morinam, sumbani ya muchinchi, sumbani ya morinam, musia Benjamin Masui. Yadi Yesu dinkamani, Yadi Yesu dinkipamusu, Yadi Yesu dinkamani, Yadi Yesu dinkipamusu. Yesu Kristo ntiye yenkini ndifankuni ndifo Yesu fi. Yadi kunimo nyamema, Yadi kunimo
Matia suroni asasi so to me na. Ashemi di mafu aninsa. Itiwe me suroshi. Matia suroni asasi so to me na. Ashemi yesu ninsa. Ndimi na mami swaya. Ususumbani ya morinam. Ususumbani ya muchinchi. Ususumbani ya morinam. Musia Benjamin Masui. Yadi Yesu din kamani. Yadi Yesu din kifamasu. Yadi Yesu din kamani. Yadi Yesu din kifamasu. Yesu Kristo nkini ndi for Yesu hi. Ususumbani ya morinam. Ususumbani ya muchinchi. Ususumbani ya morinam. Musia Benjamin Masui. Yadi Yesu din kamani. Yadi Yesu din kifamasu. Yadi Yesu din kamani. Yadi Yesu din kifamasu. Yesu Kristo ntiye yengene ndi for Yesu hi. DLFM 106.9. DLFM 106.9. It's DJ Mario. DJ Mario. DLFM 106.9.
You're from your Bapa Christy, meeting DJ or Mario. Maza, on your one and you miss so fair. DLFM 106.9. Legends and great music. 106.9. 106.9.
unbreakable joint blessing. Meet DJ Omario. DLFM 106.9. DLFM 106.9. Home of legends and great music. DLFM 106.9. Bobby,
FM, home of legends and great music. We did Unbreakable Joy's Blessing. BTA DJ Omaro. DLFM 106.9. DLFM 106.9.
Omarion, DJ Omarion. DLFM 106.9. DLFM 106.9. Home of legends and great music. DLFM 106.9. Mama bamumu o Sevilla dika jamia mi mama kumentu o Onyami amelele na mono minim se wotumi ade nyina ye ade ya na ho ne honisa achiri sa wani brebo tankanti sa obeji Israel tam sokora odi wo ka wade man santi de mi hu bia na me wongo de besibia yesuwe unchanaro Sebiya dikaya jamia, mi mama bamumu o. Sebiya dikaya jamia, mi mama kumentu o. Onyami amenene na mono, minim se wotumi ade nyina ye. Ade ya mehu wane honisa, ochini sa wani bremo. Tankanti sa, obedi Israel tam sokora. Odi waka waje man santi dia miti bia nyami wango. Ebesibia Yesuwe unjanaro Isumunyamia Adiazia Isumunyamia Wamankwa Isumunyamia Oba Osuruni Asasi Isumunyamia Adiazia Isumunyamia Wamankwa Isumunyamia Oba Osuruni Asasi Mirinsi Sami Yamido Yesuwe DLFM 106.9. Osu sebia dikaya jawa ema wabamumu o sebia dikaya jawa ema wakumentu o Onyami awonene na mono unse wotumi ade nyina ye ade ya mehu wane honesa ochini sa wani brebo
waji Israel tam sokora. Odi wofa waje man santi dia mi hubia nyame wango. Ebesi bia Yesuwe unjanaro. DLFM 106.9. I say wouldn't imagine crammy woman one. I am a double query, ya pa. And a parents when you are Japan. Yamiku told a bit to me, dear query, ya pa. Yami will feel down. And to what the Aquaswa Tintimon and I say. Now, wash our honor. No matter what the situation may be, everyone said your hand of Bequafa. Because the DLFM 106.9. The damage is way in Nhyiraba Kwadwo Sammy. You might in a dear that's all a Mesom Jesus. We see that be from 6 a.m. Equipim 9 a.m. No, and no one I bet us. DJ Malon so if you the Gumsa. And now a year Ziggy, one a senior technician, so a PPF for the from my Edamame. The cause you might be away no. Lumba super and Afa Hoka. Sent opens papa no dia. Nina a Lumba super. Momadia PBH Kwana won't you media who do with you no. Say ya upon to be a say no. Say your birthday bina edu so na pese wodi. Say near wodi ne ya wade. Upon to be a say no. Say yimpo na moya. Ma won sanka Lumba super na mwana tumi fa save wa ho no. Na wonu mani betimi agye pa. Na me ka say yedwuma die Mesom Jesus no ye hia sponsors aha say sponsors ne ba betumi adwuma die ni so etimi akafia no ha sei etimi enyamera somoda ne da nyina kwesi no pa bia ntia dia eye akwansere anase dia de sere de to ankwankure nyina enwuma nyina nim afisi nsore nyina titiw ni nsore no mpo mo adwuma die bia mo pese mu dia mo pese ye boho de wuro de mamo a titiw bi pene betumi agye yetumi abo ma promote mo nsore so de mamo ene mudwumedi ahodo nyina so yetumi abo ho de wuro de amawde a ni nyina da Mesom Jesus program no eso etmemo ahomatofo na wa frem penifo do mo di nkomo dwumedi bia pese wo dia obehia se bebo ho de wuro de amawo no ade bia wo ton na pese bebo ho de wuro no enam se yede Jesus Christ din na nam nti no bibia bebo ho de wuro ofide mu hasa amawo nso no aba nya de bekan so da de tebia ni nyina de betumi akoma so nya dwete sika ede agobotom and this office opese wo fa Mesom Jesus dwumadi ho kade a fra homatufo ye ne mpanifo ntwetwe nkomo 0579284181 0579284181 0579284181 Mwana frem penifo na eno mu ni nkomo na ka kire won se opese uso Mesom Jesus dwumadie no asene na ebo no so da fombo ko se na nanom nante no Mesaba winchen bio magidi se wo kwa asori yi pa na wo Bible no so wota kan if it's a Bible no any a Christopher ye manu ano
Enti de bia da wo ye Kristo na won kan Bible de a. Na je se wa soro kɔ no aye bibia wo ho. Enti me ba won chia no pay. Ye dro ni ye Bible knowledge. Baby sa questions e wo Bible no. Wo Bible no wo kan nko na wo je hu didi a. Me ba be che wade no pay. Enti question me bisa wo no. Wutumi twa de a. Ne de wa kyade ne edi ama wo. Wentumi antwa wo be kɔ no wasan ba bio. Enti ahomatrofo no edem 0534050199. Sa wo ju hudi sa wo kan Bible ni ye di a. Enti ubetimi afre 0534050199 and 0593406565. Ofra wuju hudi ana wabodin afi na Bible ne de wawura mo asembisa ne wutumi twape na de wachade edi amawo 0534050199 and 0593406565. Hello, good morning. Hello, yeah, good morning. Enti we dey nadumo. Epa cha obeka say nadum tina metiase. Okay, nadum tina metiase. Aha, papa no. Me wasem bisa eni. Say why ready say obeyi ano. Okay, my ready. Aha, enti no ya no ye na chede no so yemfa emaun. E wo Bible no mo no. Edu baby. Jesus Christ na wonam sa akopie mu e wo hyemu dem na afodebo ekoso nti wo kan say o man ani so no ohu adefo a wode wo na ye de elegu eye eto adakanim na ohunu obakunafo hiani bi nso a ode eye emamienu ebegu mu na Jesus Christ e kan say no kremu ni oba we de wa ba afode e chewe mu nyina quotation ben na sasem we ewo Bible no we know what go be na ewo meti ho baby on baby kro no so de nka ye hia baby kro de pa ene eje okoba ende kobra na chede no be fa why insiro anya mi woni ma dwonko odwe wo hu atwe ade wo be kwa wie ye pa nadumo nadum tina metiase. All right, but you didn't be aka sefre. Baby Jones, the Profi Botano. Okay, wasem bi seni. Our Bible no more no. Meka asem no waka quotation no. Anasa ope quotation na me amenka asem no. Ope mu de wo hen. Ebia de a ene asem we your Bible no. Meka asem no na wa mam bia quotation ewo. Ose to wade so a eto awurade so na obeso mu. Cast your burdens upon the Lord and he will sustain you. To adeswa eto awurade so na obeso mu. Quotation no ewo hemfa. Cast your burden upon the Lord. Upon the Lord and he will sustain you. I've forgotten, please. Okay. Any aje wo koba bi why? Okay. Hey you. Many DJ Omalion any senior technician zigi yam pese yede achede ne bekofie.
Oh, esa se menche made no pay. Silver lady se menche made no pay. Nanka jamo kwa sorry nanka mo de kwa. Nan so munya madu se mo beji o yeguso ejinam. 0534050199. Na dumo I don't think you don't pass me from Tema alias Puto. All right, senior. And I'll pay what same bisano. Oh, second one will be Sakamaya no see another some there be Obia there different. Okay, any Yanomami. Second Peter chapter 5 verse 7. Second Peter chapter 5 verse 7. And what's it then? Also, all the how only would that you any big dear items on the best amount. The mechanics was said to this what to a this no be so mo. Into the what can you seem but different from the Mibisa no. And he was same beside the any. Our Bible no more. What should I say? Na emuye bedos nti ebedu baby amuye emuyo bone bedos nti dodo na edo ano bedwo edu baby obi ya papa ma obi kura na ebeye den. Quotation ben any be who Bible no. You have no idea all. Martin San revisit to Bible na can ye na actually no better yan can why. Hey, actually easy go almost yan fanko. Abigail na do for me twemu. Bet me a phrase 0534050199. Would you who say Bible no wusua ye pa dia? Bet me a friend no abaso. Na ye do asem bisa na ma wutwa achede ne de ama o. DLFM kwa na be ya mawo. Station bi eni ho e wa Ghana ha no ma. So se dey ye program na wo freso na ye san so chawade e bi nsi ba bi ada. Na dumo. Na dum tine etiase. Senior udini me bia ka sefre. Mfesi kwajo, amedini kwajo, mfesi across Eastern region. Yeah. All right. Wasem bisani. Wo Bible no mo no. Watwere wo baabi. Say wantwa na no so a. Wanhwe ye nya okra ba kumpo e ma ne nko osoro ahini mu ana osoro ahima mu hifa na ya twere sa asemu yi. Okay, wantwa enna no so a ebedu baabi no ye nya okra ba akokora nko heaven. Revelation. Chapter say chapter 2. Would you deeper? Aye. Chapter 2 verse say. And I be sa ko ha baby. You don't ho. And I be kwa ba. Revelation chapter 2. And no na kasafi sorry. Winim bibi. Sign up for any video na sambra why. Me da se bebre. Amen fan is say when timi nyina so fache me fache me. Na dumo. Na dum tina etiasi. E pato di na bia ka sefre. Di Rebecca mkasesi aje nkutoku. Aha, why oba odi kan di obetimi atene tama me won. Because person me answer cast your burdens. And then the obedient in the end to me for honor my view. What the any different ones. So person once I find by no the achedi and can God show you. And the answer my Psalm 55 verse 22. Better. Bomb say my why are there no no but you na achedi and can ya be sharp pa. Enti wan kasa no wasem bisa no eni. You. Me bo quotation no aka asem e ho ma me why. Who quotation am aka asem na. Ana asem me ma wasem no na mo na wo ka quotation no mu dia na pe. Choose dia pe. Me mo quotation na ka asem no on. Matthew chapter 24 verses number 12 was saying. Matthew chapter 24. My verse 12 na. If I chafina will be there 30 seconds pause. I feel I will be there. A vegetal. Hello. Yeah. Matthew chapter 24 verses number 12 for no say 34. 24. Winim.
Me who says open so be Bible now kind you walk about. 24 verses number 12. Yo. Me pacho see. And because loudness will be increased, the love of many will grow cold. Answer the no what kind na onya so Bible ni we bi matu a wo kan na makoma akwa me. Me ba cho de bi mi bie. O mie. Me ba cho de. Yo mate enti woni look at the loudspeaker me bia ga be chira. Send your phone no nyina Bible ne bi wo so. Enti wo de woni producer na gina so na woni ne on fa wona man ma me why. Me ba cho. Producer me pa cho gina number na ma me na. Bomode na gina number no ma me. Jiwe ni mano na gina so na onje wo number no ema me. Me pa cho. Yeta mono eye aswane sa. Entimi nua ba na utwa ye no emre se mu na ya san frɛ na yemfa wa kyede ne ma o. Yeta mono aso ntime fa me last call na me de afrɛfo ne de asi. 0534050199. Nyame de wure ntumi mfi wuda o. Sa wa ben nante nyame ani mu ye. Na wamma na kwan na so wani dia. Ode obedu awie ye pa. Ubetimi afre 0534050199 and 0593406565. Na waya krado nkutu dia achede no brana beje. Nadumo. Nadumo. Oh, when Timmy and Yinaso. Pacha me pass when Timmy and Yinaso. Na ubetimi aba me pe last call a penaya sorry so. Nadumo. Nadumo. Hello. Ahoma no aye bibie wo ho. Ipacho wa wo frɛ ye no fa kyɛ me. Ahoma ne bubu nani saa. Nadumo. Nadum. Ekusu hwa sa homa no betimi agina so no ya fa ye last call no na ye di dwumadie no asie. Wa wo frɛ ye na ye fa na aka tene fa cha ye pa ye mfidie ne de ye adwuma. Nadumo. Nadumo nkini ye tia. Sa kwade tema community 11 eti say. Mpacho nyano. Anya sa kwade ni. Okay, champion odi na bia kasa free. Your friend Amwakwa make us a fever man. Oh, okay, thank you very much. We know ene ya down for sa kwadi akwese facha me why? Oh, no problem. Ewo Bible no mo no me bisa wasem bisa ni. Okay, Bible mu no watwere wo baabi. Say urade. Wure be firi me da kwesi da ben. Ehifa ene wo wure be firi me da kwesi da ben. Da ben na ena me ni mikra mu dadwen. Na urehwo ehye mekra so sa ehifa na watwere e wo Bible no Job Job wo ani Job chapter say
And then invite me race. Ah, okay. You me dasi bebre nti dia ye na age wo kona echire no wesen hia why? Me dasi Pacho wa would win ye no. Best so obe friend na producer na ne wakasa. 0534050199 and 0593406565. Producer na be fa na ono wakasa na ya jo number no. Na de wachede no e de amount. And then some you bisa your Bible no mo no. Ma me fa ancestors no engu ho no mo fa ma. Na yen soro so na DJ Omali on kwaso ama onyima nkopem se nondu bebo na nondu boy be se science no na DJ afiba betena se ene ampaya ebedwa ofidem hanom sei asema edikan bisa ne se Yesu Kristo ekobdu ba bia na omobo afode na oka se afore na omabo no oba kunafo bi bede ne de begu mu a ne de no na wonni bekitiwe bi na so na do so se na omunyina fi se de ogwo na koma munyina na ode abai Luke chapter 21 verses number 1 to 3. Ono na sasa muno ewo. Kana bibisa wo se Bible no watwere wo ba bi se to wade so echena ewurade so na obeso mu. Cast your burdens upon the Lord and he will sustain you. And so I was Psalm 55 verse 22 say the Nhyiraba na cancer pepenete. And then bisa wo ba bi se bedu ba bi no boninti todo na omodo anu betimi adwo obi o papa krampa obedwe ho be ne din so be papa and so Matthew chapter 24 verses number 12 ana mbisaye ewo Bible no mo no ahi fa na watwere se wantwa na no so a ebedu baabi ne yenye okra ba kumpo enkopie mu ewo heaven ho and so Matthew chapter 24 verses number 22. Ana sembise etwatu amebisa ye no. Osena urade. Minni awre hongosi da ben. Urade nti ebekwaso atena esumu saa yentra mu nkosi da ben. Gabena urade betena se ahwema otamfo na hye me so debi dani da nyina. Psalm 13 verse 1. Psalm 13 verse 1. Enti small do yebisa ye no ehumu aye nyina na me de agu ha ma no. Enti Bible no kwaso ahwem na sua. Na Nyankopɔ ya adoma next week yebesa hia. Na yehia saa na yebesa bisa nsem foforo bio. Ya me ya adoma na wutwa nso a kyede ne de bema ho. Ye da Lumba nsu pass so muso ya senema no pedwuma de ne ba besom wo. Enti se de medical ka kire wo no. Wo ye hyenkani wonim ki atwi. Ebobo ya na wonim twi a. Adwuma na abai. Ye penipa ba fa nso ne bedi akọ akini. Magana de hye nso anya nsu pa ne bi atimi anom ti. Nsu ba ko pa de fa mfidie mu a. Ghana fo nyine ne omo ensini form kra no. Eye Lumba nsu pa. Fempenifo energy mu nkire mu nyina. Eye 0555 274 757 and 0577 475 343 0577 475 343 Lumba mpenifo ne yenye wo sena nsu be fa bi ko akini na wo nsu ye hyenkani be fa bi fa ko na wontumi nya sika bosum bi edu a yempe sika fan show boto ma why na danso man mpatam nso de eye madam abanya meche madam abano pa mi chia o ene adwumaden a obo edesom eye Lumba nsu pa adwumakuro no enti wote eye danso man mpatam a we ehu hia sei obaba DLFM hanu musei anasa obekọ Lumba nsu pa mpenifo na akachi ankasa omode anafra ye nua madam abanya meche ne shop no eben eye Lumba sport ho no ma na eben eye appear to lane mu ho no pa no butuo fre no naji mu nkyere mu wo danso man mpatam na pa Lumba nsu pa ni bia koton a eye 0557 349 401 0557 349 401
na se nkase enko enfama me DJ Omarion anopay enwuma etwa go nyina e ni sa no adwuma no technician on duty so senior Ziggy Medin was an far to no so Sammy Square with your no of Peg my dingy pa how much me bay say okra me mu any Facebook no one so na dia nam so enti senior Ziggy anopay nchi ake se nkoma na se so nkoma adwuma power body asome anopay executive producer nenso ye papa Charles Kojo Fosu Daddy Lumba na etaj media we nyina chipa oni ye mame mama Lumba ena ye manager senso Madam Mebe Entry Programs manager so etaj media we chidin din Mavis Nhyiraba Mesa SL Siba lady no pay me chiao Kwabena hate me chiao Hey Roman Fada na najwa sick was na afia sugar energy my phone nyina kofitela be matenten gram omu nyina ta adwuma die we yachi ena ye de Mesom Jesus no the Maiden edition no e be soma no pay e dia meje so eye Nhyiraba Kwadwo Sammy B me du be sia no pay na DJ Omarion ato so akoso abonyuma akopem se no ndu bebo na DJ afiba so abefa adwuma die no odo akopem awiem ho no mokra the sent me du si hanom me ko esunchi akese enko emfama de church of Pentecost mani nyina mo amofra Nyankopon wonhyira mo no nyam kese mo amode madwen kyerɛ fa Facebook nso nyam anka ye nyobia Nyankopon wonhyira mo nyina me de musi Nyankopon ya adoma next week anopa no nsia ekopem no nkron no mesan enwe di ahyemu bio edini ye ba kopɛ Nhyiraba Kwadwo Sammy B Macau